Siang bolong begini nih teman-teman nih, panas-panas. Saya lagi pengen nyari yang seger-seger nih teman-teman. Tar dulu bang, tar dulu deh yang seger-seger. Ada ondel-ondel loh, 2 biji di depan kita loh. Oh, si bocil. Iya si bocil. Oh iya, Cil. Satu lagi siapa loh? Siapa loh? Bocil juga. Bang kita tanyain yuk, dia pengen ngapain nih bang? Kita tungguin lagi bang. Yaudah deh. Cil, sini Cil. No dia teman-teman, no si bocilnya no. Kita panggilin aja nyo ah. Ngapain malah ke sono sih dia? Diem aja di sana Cil. Sini Cil, sini. Nih, mau dikasih duit kagak? Sini. Bakalan beli es. Ditawarin duit dia nyamperin Iya langsung Jamile. nyamperin. Nih, bakalan beli es dah tuh. Panas-panas gini. Makasih ya, Po Jamile, Bang Baran. Iya, aus pan. Iya, haus banget nih. Ya udah Gi beli. Aduh, haus banget. Ayo, pengen muter-muter tadi, Po. Kamu kemana? Itu, diajakin Jupri beli petasan. Kok malah beli petasan? Orang itu. Lah duitnya bakalan beli petasan ini berarti ya? Lah kagak, yang ini main mah buat beli es. Nah iya. Aduh, puyeng nih. Jupri, sini Jupri. Ya Allah no dia no yang ngajakin main petasan. Iya tuh. Cil, lagian siang bolong begini mendingan tidur siang dah, bobo siang. Iya. Pada bobo siang sana. Iya, Po. Bilangin aja nih, Po. Bilangin, marahin aja, Po, dia tuh. Si Jupri emang kelakuannya. Jupri, sini, mari sini. Sini, ayo kasih duit. Pulang bobo siang ya. Jangan Iya buat dah. beli petasan ya. Iya, Po, kagak. Iya lagi siang bolong begini masa Ya mau beli ampun. petasan sih. Lah, habis sepi katanya ya. Ayo pengen ramein pakai petasan, Po. Wah, ya Allah. Iya. Ramein Aduh. Mang Haji. Iya, Po ya. iya. Aduh, ya udah dah. Ya udah pulang aja bobo siang, beli Iya es dulu dah. Iya, ini cuma dikasih goceng. Gocengnya dapat es 2 biji. Dapat goceng, hore. Dasar bocil. Kasih. Bang, lihat no bang, kelakuan bocil no. Iya tuh Jamile. Yaudah ya deh. Udah sana pulang hati-hati Iya, dah berdua. Jamile, Empok. Makasih abang. Iya, sama-sama. Makasih ya, Po Jamile. Iya deh, iya dah sana dah. Ya Udah ampun bocah ya, dah, panas-panas bocah. begini malah mainannya petasan. bolong Bagaimana urusannya Kita sih? aja pengen beli es belum nemu-nemu ya bang. Iya nih udah, udah seret banget ya Jamile. Aduh haus bener nih bang, ya Allah nih Nah hari lo panas tuh bener. ada polisi. Ada polisi. Pak angkut aja Pak, angkut Pak tuh, pengen main petasan tuh.